Jadi adong cerita kotong kan. Nah, adong mahalet tuh. Itu kan. Nah, halet tuh kan. Halatna posesif. Dah itu. Bagaimana? Nah, si dongeng terus mati tiap hari ditelepon. Udah makan apa belum, Bang? Nah, di WA. Udah makan apa belum, Bang? Terus nih tiap hari. Asih butuh kamu nah. 2 tahun mahami berhubungan. Kan? Lah siya may sukuno na udah ba. Ngaminu po bang ninna. Makana setiap pali mga nao. Asal mga nao terus masak ko ison. Alanak kaya disukong ngaminu po bang ninna. Bagaikan sendok